Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram Selasa 23 Mei 2023. Rekaman yang menunjukkan detik-detik hancurnya peralatan militer S-300 Angkatan Bersenjata Ukraina di medan perang. Tidak diketahui pasti di wilayah mana peristiwa ini terjadi, namun dapat dilihat meledaknya peralatan militer S-300 Ukraina itu imbas dari hantaman drone seri lancet Rusia yang datang menabrak saat target sedang beroperasi. Ledakan dahsyat terjadi hingga timbulkan kepulan asap tebal. Sayangnya dalam narasi unggahan tidak disebutkan ada berapa total korban jiwa dalam insiden ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. И Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах. В районах населенных